kokori ke hufanga moa he talamale fonua ka mai ngahi talfata kudobe o ku whaanga we to akipa mihen ka ata ke whahoko atu tau prokalama koia tufunga fonua alo au ki he weekend ai go heni pe mo professor te ta se so laftani ke ma whahoko atu e tau prokalama ko ke weekend ni malo da mau ahon pe malo ngahi ngawe kudobe o ku lava whahoko mai mi apina lava ke tau pe haaki i he hoa koe ni ke whakahoko tau proklaman e ngana kai ke lava i he wike ko osi te ponga pehe ngahi me whemo i kina ngahi whatongia ka ko e ne whanga maria koe aho ni palofesa ke whakahoko te tau proklama ko e kulau ko e taimi whawhiawhia ia lava ke tau kau whatahai mo tolu ko mo osi lotoni pe pehe whoke te ki mo tolu ko toa pe te mo toki pau mai i he proklamani amui ange I hene pehe ko whiwhia ki tai lere I palofesa ki sene Australia. Malo e tama e aho ni palofesa pia malo e ngā ue pia me Ken Pelana. Whiwhiha ke palofesa ai mananga lo au pia mo ngā ue whahoko. Te waki atu koe e tau katoanga koe I Okatopa. Io malo pito e uhoi wau whawhitai pe ki he mea kotoa pe ko tawa o ke ai pe ai whaiwhatongia ai motu ai mo whaamiri pa mi heni pe ko whamalumalu atu he talamalu e whanua lo tu mo e ako ka whahoko e ta proklama whawhiawhia ma pe e uhoi wau ai mau e whainga maari e ke ta whai proklama ko mea mahu inga taha I he tau mo ui ko e tau mo ui he ko I kai ke tau mo ui ku tau hiki a tau tolu ki he ngahi māma ko e ku o kutu mani ta whaaki kau vai e ka e ka kou o kou le leipe alusane pe mo e whamiri mo e whai whatongia ai lo au o ku I kai tuko e waka kai whai e kakau ta whawhitai pe ke maui mo māloi ke whai ai whatongia ke lo au mo e whatongia ke hako mo e whanua koe wike whawhiawhia whakeni e ua wau koe tohi koe ni ai wawanga ko ngā ue ki ai koe tau tohi me lo au ko mea whikaulak pe ko whialawe ki ai pe tok whikaua ki ho ta noa mai ki teu at ki o katopa koe whiawhia pe ai motu ani he lawa o whakaheke heka atu ai tohi koe ni ke Amazoni o pulusi ai au ku whawhiawhia pika te au koe talu eni ngā o maakia he tohi koe ni ai fwoi kaweinga koe ne wawanga talo ka mata ai lo au ai lo au movement pako lo au research society e tā hiwa ai koe ka mata koe ku keri keri ke whakaukauni o makatu unga me he kaulo au pia mo ka aine ko nga fonua la ko nga fonua kun salote he ko ia na ni ngā ue aki pia makatu unga pe me hono fotu ko ia whahingoa professor na fotu akau ai lo au ai lo au research society ko foi research society foka a konstitutu ko atenisi he ne kamata pe whahingoa rewa I noke ko lo au lo au research society o ngā o aki mai pe lo au ka koku whanau mai pe ke lawa le rei ko whakaheke heka le rei ai tohini ki he Amazoni pe aku konga tolu ai aku e-book hau pe lawa I pe mo e hafua whanki mo paila pe ako paperback ai aku kai ke hardcover pe mo e hardcover ka ko whialawe pe ki au whawhetai pe ua wau ko wike whawhiawhia ke te au ko tua whihane ko whiawhia he osi ai tohi pe mo osi pe o te kai pe ke osi ko osi tua walungau ene tohi ke te au mo whiwa lusiane mo mau apine ka hange osi ko iau te ai pe mea ke ai pe osi kon ke whakahu ke Amazoni ko ka hangu osi pe koni ko toki osi moni ene tohi e ko hanga he Amazoni o pulusi ka ko proklama Maria o pito ia Amazoni he ko te pulusi pe e kita ia ko kita o te pulusi
plus pea he university lo au ako na to na o me platform ko ia o ka me ka la kia ko la ve ke ai ko fe va pe mo tau ka nga pe ko tohi tuku mai ki tu a me Amazoni i aho tahatolo Septemba ka toki whakatopu tapu i tohi pe kono whakatapui i he University Australian National University whawhanua Australia he ni a maupulu i he aho waono o katopa. Koe aho ia tō whai ai no whakatopu tapu mo no whakatapu i tohi pe aho ano koku aho whaere i koe aho anima ai koe a whalai te aho ano aho tō naki pe ko hangai pe molusane o maka o whakailonga i ake aho ano ke whai ano whakatapu i tohi pa whai pe ai pe mo ki sanga pe ki he motu ani e o e wau koe whakawheta ia pe koe talo ai osi hoku master o hao ai e ngāhi whalangang whakaako pe mo ngāhi whenga ngā ue whai whatongia e community i he ku he kasea te kai ke ki whakawhiawhia i ha mea pa koe ni oku whakatata hai ka ato mai e humea he koe whaitonga tāna kai ke whakawhiawhia koe wako pia te nisina ka ato ngai e ku Associate of Arts pa mo PA e hoko maka master ako toki maloloi tangata i kipe hao ai peo o kai peke uongo iau ko mateu he tapa kotoa mo uike whai ano ki whakawhiawhia. Ko ni e oe wawau ko osmai mo tohi ai ku toi kau e tohi ano to e whakaai ke whakawhiawhia i ai pe ai ku kauhanga kai o katopa pe toki ia whangatuko mea kotoa ki he no whamanato e tau anima lo au ki hapai ki e tau fo o mo whanofo ai kau mamatai tohi ai lo au ai e announce mo ia i o katopa ai fo i katoanga mahu inga ko ia. Ka kotoi mahalo e ohe wau ko mea peko fia lawe ki ai te watu ko ni pe mo ma whana pito ke pēau pa koe whawheta ia pe whoku uho wau mahalo pe te au mai ki hato tau ono noa. He na puke ko he ka se ahu ku tau tolu. Ai ko hi tuia. Pea ke te au molu se ane koe mea lahi au pito a lawa ke mo ui mai he koe ke mo ui lelei ko mamaki. O au mai eni na usio ia ki he tau whanoa he ku whenga me tolu ki ai. O koe ke ilau he hiwa whitupe te wau ki he tau whanoa. Pa koe ni ko alako whanoa alako ni manoa pa koupe he ai rewa he no noa ka mai no toi hoko atu. Ka koe pe tui ke alo ofa mai pe ta mai he vani mo universi mo tau ngahi hao puke atu pe mo tuani. Ka koe tui e ue wau koe ki o ngongo pe pa kou whiwhia lai i e tohi. Lai apito ai ngahi whamatala whaloto lahi mo whamawhana pou ka te au e ka wako iloa ko os ave ke tohi pālangi mo tonga pa ko manaki pe i ai pe ano aunga e tohi ki a ko mo civilise a ka whavoke atu e ui wamara. Professor ko ilo i whoki koe taha whakene ha mea mahu inga ai tata te whito ke university o au lava koe ni o ke plus e tohi koe ni. O koe tuu koe e he university o au ko ilo gulahi pe whanki u pe paia ko lau mo u mea pehe. Ka hi ano plus koe ngahi tohi koe whika whiha tohi koe ni i he u tohi ko ke plus i me he university o au. Ia koe tua taimi ni koe fuafua tohi e uhe wā. Fuafua tohi ni ai university lo au pa koe fuafua tohi a aku koe hange ko tala no aku o spulusi ai ngahi artikolo ia ngahi se nolo whakaako me ngahi tohi. Pea koe whoke tala noa pea kaua ko ia ki ai koe pehe koe te ngā ue
whakaako mo oni o kupulusi i ngā se nolo mo ngā he toh. Pea ko slava pe whai whatongia ko ia ka moni pe a lau ia ko ia ko no hinga pe whoke ka wako ia e ue wawau ko hinga he ku awe toi sivi he ka wako mo ngā he komite fia e te artikolo pe tok pulusi a se nolo. Pea o ku mooni pe ia. Ka kia te au o ko o si pulusi e ku ngā ue whakaatikolo ka o ku i ngā hemea whakaako. Pa ko fia pe au ia ai. Ka o kui kai ke katau e ku fia a kua mo fia he osi ai tohi. He koe kātoa ia koe tohi koe ni e ue wau koe kātoa ia e ku mo ui i he tewhito i whakakaukau o e wawanga mo e wawalo mo e whakakaukau. Pea o ku hoko mai u tohi ia koe tohi ni e nima pe ono o ku nau kiu mai nau tolia ke hoko at kainga. Koe osi koe ni ai tohi koe ni koe pehepe he tau whakarea koe tama i mata e ua o e ku ngā ue whakaako koe tohi koe wawanga koe tahaya. Pea o ku vorimi uruaki eni pea e toi hau mo e vorimi ua mana tui whake ua wawau na e ka mata tohi koe ni he tau e ua nima e ku ngā ue ki ai. Aia koe vorimi ua ka mai lusiane ka te au. Aia koe vorimi ua e toi tau e ua nima mo e bite ki kei mohu ki ai. Ka ko kui kiu mai o ku hoko ma ko ngai whakaako e lava pe ke tau pehe o makatuunga ia he ngau te whakakaukau e ua. Ko whakakaukau koe wawanga ai ni whaua e tohi pe mo whakakaukau o e whatongia ai koe nei whaua ai ku toke tā filosofa. Universite me mo Universite Katolika. Aia koe tohi hoko mai he tohi koe ni, koe tohi koe e whatongia, koe kuririu, whakatonga, aia koe whaamu ke whakatopi tapu i mo whakatapu ia i tau konferenisi kone lo au e whai ki haapai konferenisi, whanof matai tohi, whamanato e ta uanima, whamanato e atakai, koe ukaweinga e konferenisi, pako pia mo whatapu e u tohi. Aia koe tohi e ua ai a inoke a professor na whatuakau. Pia mo e tohi a ako e ua pe tolu e oske he tau fo'ou. Makatuunga i he taimi e kako ngā au e whika uraki atu he oske. Ne oske apite tohi koe ni he weekendi. O tari katoa e ume a Amazoni te mawahe me ai. O ka matareo ke hoko ate ku liliu e ku fisisi poko ku tohi toke tā. Ke osi ke whakatonga, ko whaamulaha lusia me ke si lau he tau kāinga whakatonga e ku ngā au e ko ia. Pea koe ngā au e whika aua maho inga ia ke te au, i he tohi tuku ke he a whaifatongia ke lo au, monolanga a lo au. Pea o ku toi hoko marewa e tohi ia i he tua ko ia, koe tohi ia ko no tātānaki katoa a e ku pepa, pea mo ku mau, ku taanga, pea mo ku storytelling, ku taanga, mau, mo ku hiwa akuia na e whau ko os whawhasi pai, kai whawhasi, mo ku pepa whakaako ko toa pe ku aia ku collections, he? Aia koe tohi a hono tolu. Koe tohi rewa hono whao ka matanga au e kia lusiane, koe tohi a oku ma join offer ai, co-offer ai, koe tohi ki he ema mo ui, i he ema whetau laki mo ema mo ui, koe toko taha wheelchair. Aia koe tohi au mua personal ia ke ma mo ui, i he lea whapapalangi ia, koe tohi whatongia fuka rea whatonga, koe tohi koe e ku collection, e ku umau, mo hiva, mo essay, mo upepa, whakaako, i whakalea whatonga mo whapapalangi o ku whatonga mo whapapalangi. Aia koe ku ngā ue whakatonga mo ngā ue whapapalangi. Pea koe tohi koe mau mo lusiane whapapalangi e tala noa ke he mo ui a lusiane i he ne maari mai ka te au koe toko taha e ka sea. Pea ku mui mai rewa mo e tohi e taha i e ku hoko e ku ngā ue a koe koe tohi ko hono tohi ai konistu tone a tō ngā ke whaingofua
I he rea whapapālangi hono mahi noi secondary students. I he le volo koe o high school. Aia koe angai ai hoko utohi e ua i wawau koe o whapeke toi tānaki mai hatapuaki e o tua. Kai he koe ni ku te au mai ke tau anoa ke lava e utohi koe ni. Pea o kou loto lahi pe mo whalala pe ke mea kotoa mahalo pe na ke whainga maari pe mo uin ke lava. Ka whakafo ke atu hoi wawa. Koe, oku mahu inga whak pala ofesa e tala noa ki ngahi ngāu e koe ni. E kui ngahe oku tātai taha whake tau tala noa ki ngahi ngāu e lava mea koe ni le rei koe ni ko whahoko. Ko whiawhia whoki he mahino ke te au te whinga ke ukau atu ki he kātoanga koe a mana ke whakahoko i o katopa. Koe ngā koe fu kātoanga lahi apito eni o no e u kātoanga koe ni ke whamanatu kotoa umea koe ni hanga o kawai mo tohi hono plus. Kawai mo kei mo ui o au mai ki he tau ni tau ono noa. Pepe he whoki ki he hangena ke tala noa ki ai ki he matai tohi. Kato ki kawai pe mo toke tā mga mea kotoa i hono whamanatua pa o ku whawhiawhia koe ngā o kulanga ai whiawhia koe ngā ke mawhi ngā tu ke makawai mo no hulu mai ke mamata mai ke ai ho tau kāinga koia no wha mui mai ta polo kalama pe ke kāinga lo au kotoa pe mai kāinga ako o kuna o kau i hono popo a ngā ua koe ni ku ke whahoko ka tu koe ni e tohi koe ni ku ke osi teu koe ni ke pulusi koe ni na ke tala mai whoki o whikau aki e moe vavanga ka paue i ai hataha tene lau tene whinga ke lau e tohi koe ni o ku ke pehe koe kakano e ni ho ngā ue ku whai koe vavanga pe moe whatongia te ke hoko atu ki ai koe ha te whito i wha ngahi mea mahu inga expect he taha koe ia e tene amanaki atu kene lau i loto he loto tohi koe ni koe ngā ke toki auria lau hono whakai ki loto ka koe hae ngahi mea o ku ke pehe koe konga mahu inga ia tene whetau laki mo he taimi tene lau ai tohi koe ni babanga. Koe kata ki mua pia ke hoko atu e ua wa Koe. Whamalola i ka te koe pia mo tute i o mo tuku whainga maari pia mo loto rei ke mo mai o katopa. Neonga mo e mo e kina mo whatongia pa pe whuki ki whatotolo ki o toke tā. Ka mo lama e kaimpa ku honga ai ako mahu ngai alahi au pito ai. He koe mea pia na whakaamu ke ai ke aha no hulu ai polo kalama ai ki kātoanga koe ni ke hulu ke hao hulu ka nei kai ke fu lava ai atu ka ko ai mai pe ko io ai pe ke mo io lo e lahi pa koe pakalo ai pa ko fa feta pe ko fa amu ke hulu pe ya ave ke tau vipi o e na mo tau he tau lo au he koe e koutui pe ke kautoki hoko atu ke howhehui ke tohi e uho i wawau koe kātoanga koe ni kai koha kātoanga lahi ia ke pehe ke whaihafu kai whakawhe mo mea koe hane koe lau koe kai whakawhe whakatamai koe kai pola whakatamai kātoanga koe ni ai kātoanga koe no mana ke tau whai pe ke University ANU pea te toko a te whakaiki ka koe mahu inga koe kia te au he kulahi apito hono utala noa mahu inga moe maari e pe anga e kutui ki anga e kumo ui mo e ku whainga whakaako pea moe uhinga koe ni e ui wawau ka koe ngaka ta hoko atu kai pe ki a hatai nia i he talo e osok maasta na aku ongo iai o au mai ki he kutoke tā na aku mateu pe teu fie loto ke kātoa ngai a haku lava mea whakaako hange koe whakatapu koe ko hatalai hanga mai ka koe kutala noa. Pea na hanga he University Katolika ia
koe whakailonga ia tāu maho ingo kau moi hano whamanatua whaki mai hoku wha. O koe honorary fellow, koe whakailonga koe honorary fellow he ose o toke tā, o ku whaki ia koe whakailonga palofesa i he ngahi university, ni hange pia whakailonga palofesa ai honorary fellow he ngahi university. Ka kuhia he ma university katolika koe honorary fellow. Na honga whaka maka te au he ta o tolu he ose o toke tā, i he poin lala he tolu ko inga ko ngahi mea fo ou i he kua ko toke tā na nau ma. Pia nau hanga whawhiwa nake Pasifiki mo ma mani, pana na hanga rewa whaki mai ai, a hoku whakalanglang ko ta o tolu me uafe ta tolu ke uafe ta hao no. Na honga whaki mai ke ngā ue ta to tonga ki pia whainga mea he university hangea ki scholarship ta o tolu. Ko whapare ia. Na hanga rewa tuku mai palofesa ai ko supervisor ai ke mahanga tohi o makou ofa he fo I pepa. O I kai foki ke a mea ko kou ofa ha supervisor mo student I he osi ene toke tā. Tok wha malawa ke hoko ha osa ngahi taulahi e te malawa ke te matu o tua whakaako. Kana nau hanga na toro o mai e fo I mea ofa ko ni koe kāpuaki o matohi whakatahe mau e fo I pepa e taha I whatongia. O pulusia I se nolo ai kau social policy, social work wha man lai me nusila, me hena. Koe taukawe I he ma University Katolika o fie mau ke sio ma mani ki e ku fo I tala noa o whatongia whakatonga I he uhinga whakatonga. Kai ke, koe mea ke, ato alua ke whakaigi, ka koku uhinga, uhe wa koe ngahi mea pehe na e whaki me ka te au koe tāpuaki e whenga na te whai tau te whito ki he taimi e te heka sea talu me wā whe taha hiwa whitu o au mai na e whaki he university lo au hoku palofesa I e wā whe mā whaa pia moe hawha ngahi mea e toki whai ki ai kātoanga ka koku hinga tala noa koe ko haku whie pore heni ka koku hinga tala noa koe uhoia koe mafutefua ia fwoi kātoanga koe mono mahu inga uhoi wawau koe hae uhinga na I kai ke whie kātoanga I ai ngahi lava mea whakaako na whai kau tuku pe o me whamiri ka anga au e kai koe ke mateu te wau ka anga au e ngai uhinga keke. Pea ku toki mateu te upe ni ko hoku loto pe ia. Pea ku mahu inga I ka te au. Ka kou lawe peke ai kou whamalo ai ke mo mai. Ka koe te ki whamanat manga o whee ui uhoi o wau ka taki. Koe, ko sio ke tohi koe ni wawanga o tau amana ke koe ni ke plusi koe ni. Ia ko manatu I kai mine e oi o wau. Ia koe tohi wawanga, koe tohi o ku fulo loto whakaako au pito. Ka koe tukuangia ne loloto whakaako, koe ulua kia. Ta koe tohi mea noua ke tohi koe ni ai tohi wawanga. Koe tohi o ku nofo he mala e ako filosofia mo sainisi. Ka kohono ke he koe tānaki atu ki ai fo irea koe wawanga, wawalo, pia mo whakakaukau, moeanga e tau uhinga I whakatonga, te whito ki hono uhinga I e lo au haalo au, pia mo e tau whangakui, pia pehe ki hono poua he maa imoa ki he ana whaafonua, pia mo e mea tū whai wape koe arts, ai la ako unga whonua ai ka ahine ko kunsalote. Sai, ka tau whoki mai, koe hae mea ke to'o e he tonga ki mua pa me lau he tohi. Ki mua pa ke hanga lau e tohi wawanga. Ko mea pēni te utala hatu, ko tohi o kuloloto whakaako, whakafilosofia mo whasainis. Sai, oua te mou manawa he ai, I he kutala noa pehe. Ko whika ua, ko tohi, o kune kapa I ngahi te vitoi whakaukau la lahi o filosofia mo sainisi. Oua te mou manawa he ai. Ko mea kou mahoinga ka mou tolu koe ke mou lau e tohi. He koe tohi o ku makatuunga I he whakakaukau, whakatonga, whakaloau, whakakuinsalote tapu mo ia o mea koe wawanga, wawalo.
pe mo whakakau te whito ki he wawanga. Sai, ko tānaki eni ko whi tānaki ki ai. Ko wawanga ai tohi. Ko hono kehe lahi o wawanga mo contemplation i he anga whakafonua he koe whakatonga ia koe ki he wawanga ko contemplation. Sai, o ku where a contemplation ia i mamani. Ka kuta ui whakatonga koe wawanga pe koe wawalo. Ko hona ke hanga manatu i he taimi u ke lau ai tohi. Ko e tau wawanga, o ku ikai ke mahu inga e taimi pe koe tā i he tau tala noa wawanga ai tonga. Sai, koe u contemplation ka atoa mamani, o ku nau tala noa na tau ki he taimi pe koe tā i ano ui Professor Agustino Mahina. Sai, ko tohi wawanga ia ke hanga manatu i, o koe ke mahu inga. O ku iai pe ai tā ia mo taimi ka, o ku ikai mahu inga ia he tala noa ai wawanga whakatonga, pe koe whakalo au. Pe koe whakakunsalo pe ko tala noa ke. Sai ko mea whakaos ko whi tāna ke atu ke tohi. Ko wawanga no foia he me alalahi e tolu. Whakatonga. Uluaki o ku nofo he space, he wā. Whika wā nofo he liliu, pe koe change. Pe koe whika tolu o ku nofo i fo i lea o ku ui koe, o ko hanga ui koe keto ianga. Pe koe category. Aia koe foi mea lalahi au no foi ai wawanga. Pea koe tohuire wea te au ne tau kawei ai i kai mahu inga ange ai taimi i he space. Sa taha. Koe whika ua, koe ne tau kawei ai space, pe koe wā, pea moi liriu, pea moi keto ianga. Aia ku, os whiunga e ku tala noa kia ke tohi ke mawai foi mahina ke kakaitonga, ta ko mea pe ko hanga whawhi ki mau tolu, mau lau mamari e pe tohi. Neongo ngari asi mai e u mea ia koe whaka filosofia mo whakasainisi mo mea, ka nau whenga pe o le rei taha ke hanga pe o tohi e tohi, ke lava pe ke mahinoi, e taha tene lau, o kune lava lau e rea whapapalangi, ka kua koe na tula tohi ko pau ke tou lau. Ai ka pau ko kuinga, ka pau te ka lau e preface e tohi. Hanga lau tu o nima. Hanga ko lau e tohi tapu. Lau tu o nima preface, pea ke lau tu o nima e septa uluaki, ko kuhinga tala noa he te ke mauai ai mahino i o tou lau e tohi pea mohono lau maari e, he ku fonu ai lau maari e whakaelo au, whakakuinsalo te mo whakatonga i he tohi i loto. Whakafoke atu, nai ho tala noa ki whatongia, a ke mau pena ke tala noa ki whatongia i ho whehu i koe ni e uho wau. Ia, ko kuni kai, nau mensin be hena ke whaha mai he kamata ho tala noa, koe ongo te whitoi whakaukau lalahi e ua ia ke mahu inga ia i ke tohi, ai te ke toki hoko atu ke whatongia i he tohi ka hoko. Ia, koe, aia te hoko atu ki he whatongia, o liriu whakatonga, pea te utoi liriu whakapapalangi ia ha whainga maari na te kai ke ulawe ki ai, mei he ku TCC, he ku kehe nā tūla e TCC ki ha tohi. Aia koe toi fo i taimia, o koe ke wilo puko whee fo i taimia hū mai e mea koe ia, pea koe taha e uho i wawa, koe tohi koe ni wawanga. Ko o sanga whakapapau i he kua whangatuku kono tāpune tohi o pulusi, koe volume uloaki ia. Ko hinga koe ki aina, ku mau e whakaukau kia he whakaose tohi pa uongo i au ia. O ku toi mawhoa mai e u mea ia ki he tohi, o kai ke toi lava au ia tohi he volume uloaki. Pa kua paurewa ke uhanga e au o tohi he volume uloaki, o kai ke uilo. Hange koe kulawe nai e uho i wawao. Pe ko whee kaimi e tohi e volume. Hange koe lawa lusia, me whenga ki ke toi mui a tau e uha nima nge lawa tohi e volume. Ka koe ate whatata koe ni uho i wawao. O koe ai e me ai au hau he tohi koe ni, te ate fo i whakakaukau pe ua ke uhinga i ko he ia ke ai e volume ua e tohi. Sa, koe ulo aki, o ku hanga he tohio o mai a e ku sio
toi loloto ange nei kai ke lava si o ke ai ke whakakaukau o wawanga mo contemplation whakatonga mo whakamamanlai he kohange koe ni. O ku alo atu ia mo e matala noa ko mo palofesa ina whatuhua kau he kune toko lahi mai ka te au ki ano whawha i mai ngai whakaukau i he ku whatotolo he tohi. Pea ku maalo lewa maua a o ke foi mea kune te hanga ue i au pa ko maafana lahi. O pe heni uhe wawa. O ku masio ki he wawanga, ko ni alu ia tangata ke alu koe ki he mo ui o e taingata. O mea koe whakakaukau. Ko alu ke infinite. Bea koe mea te kei ke au ke ai tala noa contemplation ia me ta anoa whakatotolo ko a mamani. He koe wawanga ia o ku alu atu ia ai alu ai atamai ia ki he tae iai. Koe ke ilo e pe koe ne alu ki whi. Pea ku anga ngai whakalau maari. Pe koe taimia koe e alu ai morim tu ia o hange ku alu whakalau maari ia. He koe natula ia contemplation. Sai koe poini uruaki e koe whatata ke maafana o u whakaukau mapuna mai me toi koe. Koe whika ua. O ku toi mapuna mai me toi ia koe ni ai fo mea e tolu. Ai koe na kulawe ke ane nai. Pea koutou sia o to loloto ngia e uhe wama. Aia koe foi konga koe ia ai space, koe vā, koe change, koe liliu, pea moe keto ia ngā pe koe categories. Aia pa koe ne toi loloto ni o kou maafana ai ke hoko ate toi. E uhe wama o kou pehe koe te mawe foi mea tolu koe ni. Ki ha whaahinga mea pe i he te mo ui. Tene hanga hulu kita ki a ngāhi māma mua ngāhi whatongia o ku toi maari e pia toi fo o pia toi mahu i ngāngi ke mō. He ko ate ki whatātā koe ni. Koe space koe vā, koe change koe liliu, koe keto i a ngā koe categories. Sai, ka pau te tau to o pe fo mea tolu koe ni ko whemau ke utoi alfa i ki kai he morimtu. E uhe wawa. Koe mea kotoa pe ka pau te ke hanga whai ho mo ui ke iai ai mahino o ku iai e space, o ku iai ai fo i vā, o ku iai e space i e mea kotoa pe ho mo ui. Ka pau te ke tala noa ki ho atamai, koe ku tala noa pe ni he space mo e vā. Ka pau ke whia mau ke lelei ange ho whakaukau, toi māuange, toi hānge. Te ke hanga whakapapau i ho atamai o ku ata pe tau ataina ai aho atamai o ku ia space o ku ke whatonga e ku hinga uhangu mahuinga o pito ka pau te ke tala noa ki he whamapopo ho whare ku pau ke hanga i loi ke mau space le rei ke whaka ofa pa ke alatu po ala ke mea koe o ke ala ke koe ke ala hala o hanga he foi whakaukau ko ia o a koi e tau mo ui kia whainga mea te tau whai. Ko mai whatata, sai. Ko foi lea ko liliu o ku alu whataha mo ia, I change. O ku peheni ahano secret, ahano ki whapuripuri. Ko mea ko toi pete ke tala noa ai ki he space i ho atamai, pe ko ho mo ui, pe ko ho ako, pe ko ho lotu, pe ko hape sipot. Kua pau ke whai e liliu e alu whataha mo ia. Hei kai ke tala noa koe ki he space, pe whakotuutuu hawā, pe whakotuutuu hawā, pe whakotuutuu ha space, i ho atamai, i ho moui whalau marie, ta e whai e riri. Kua pau ke alu whataha me change. Pe koe whaka o siriwa koe u keto i yanga, ai koe u categories. O ku taha tolu e fo i keto i yanga ko ngāwe a ki me tama koe ko Professor John Anderson e whai ako a futa. Aia te whakatata, ato ha whai whakatata e categories e ua nai ke tau si o ke. Koe category e taha pe koe keto i anga tau tā noa ke a Professor John Anderson e uhe wawa. Kua pau ke order e me a kotoa pe. Koe keto i anga koe ni o kutuia John Anderson me kamata mai e Aristotle pe a hoko mai ke tama ko Kant pe a hako mai ke Anderson. O ku nau tui koe umea koe ni o ku ihe mea kotoa pe kai lava ke iai e mea koe. Pe koe taha ngā ke to ia ngā koe ota. Kua pau ke mau
mo iai ai ohinga, mo iai ai whahinga whaunga pau o mea kotoa pe. Aia koe whakatata ia koe ke to ianga. Whakatata ia ta. Kua pau ke iai ai order. Ka pau ke wheta noa ke teu I ho whare. Ka pau ke wheta noa ke taha whakatata ha painting. Kua pau ke iai order. Kua pau ke ai whakotu mau. Alu whakataha pia mo liliu, pau whakawhai liliu. O koe kia hame e te tau whaawhai I he tala noa ke space e ta whai ha liliu. Yeah? Aia koe fo I tolu ia. Space, koe wā, liliu, pia moe kei degrees, koe order ai, koe fo I whakatata ia. Ta kau te ate fo I whakatata whaosi oi ke to ianga pe koe order. Ai kei degrees isa. Koe whakatata e taha tau pe he koe quantity. Koe ngahi, koe ke to ianga pe koe kei degrees ia ta. Ai koe quantity kua pau ke matalahi mau pe hawhainga mea pe koe natula o hawhainga mea. Oku I kai ke taha pe, ka aku taha au a tolu, pa kua pau rewa ke whakatoka ngai, ai quantity u mahu inga. Ka mea o ke whia mau ke ai ho ata mai, ke space, ke ai e wā, ai space ho mind, ke lava whakaukau le rei, mana tui kua pau ke whae li riu. Pe koe, hai whainga li riu te ke whae, ka ku pau ke whae li riu. He I kai ke whaha tala noa ki ho whotutu ho uto kai ke whaha li riu. Pe koe mea koe a e alo I whakau aki a pia mo ngahi ke to ianga. Pe ke ilo I mau pe, e iai ngahi mea lahi, kai, koe mea koe to pe te ke tala noa kai o koe hano u quantity. Aia koe tui pe mahalo pe mahino pe whenga o te whakatata ke mea koe ni e ue o wa o kai whakafokia. Mahalo bito, Professor ko tui o mahino o bito ai whakatala noa ko ke whai ke tohi koe ni. Pea pehe whakihono mahu inga, pe taha whaki e ngahi lere I koe ia o ku tau fia ko toa pe ai I he ngahi whata tolo whakako, tau lau whaki tohi koe ia na e whika aki mo space and time na whakatala noa ki ai toki tā o Kustina mahina. O lau e tohi koe ia, pea ko tui koe te koe taha ine tohi ku ke tala noa koe ki he ngahi mea koe ni ki he space koe change me umea koe ia. Au ku tui e loto o ku keki whatatari ka wako, pea me kakai koe ngunau manako ke no lau e ngahi tohi pehe ni, ke nau lau e ai tohi koe ni Professor ku ke lava o teu I he tau wanima koe ni ke finalize e tohi pea ke plus ke inasi ai o tau kakai, pea moe koe whanau wako koe ia kunau tupu hake te nau toki lau e ngahi tohi mahu inga koe ni Professor, ka ku o atu peka pau te aha mea ke loto ke wrap up ake e tatala noa koe ni ki he tohi, pea ko ki toenga miniti ai te ta foki ki he ta konistuto ne, ke ta ki foki ai kufoloa e ta kai ki ta auki ai ki ta hoko at he ta konistuto ne, I he toenga miniti koe aho ni ka ta toki hoko at he programa hoko. Ia, koe pea ko hanga lewa ki moa ke u whaoske tohi e wā ko hanga lewa ki he tohi whatongia ke u hoko atu ki ai ke osi, ki moa pea whai e tau konferenisi me whamanato e tau anima lo au ki tonga ki hapai, pea ku mau inga apito ka te au, ai ongo tohi koe ni, hange pe koe kulawe e uohe wawau, ko kaweni he ongo tohi mahu inga ka te au I e kunga au e whakako. Paka mea o toi maaria ai koe ongo whakakaukau whakatonga, whakamoana loa. Koe wawanga, pea moe whatongia. Pea koe kulawe koe ane nai ki he ma University Katolika, na hanga he University mo supervisor, o tau kawe I hange ko klawe anai, o ku totonu ko foi tau kawe ko wharea I he supervisor I he maatikolo ko na ma ko ofai. Nane pehe, o ku fie mau ke siwa mamani ki he talanoa ko whaka uhingai o whatongia whakatonga. He malawa ke tokonia ke ngai tauti peidilala he mala e social worker, political philosophy, pea moe social policy ki he whatongia. Pea kou tui koe ne alatu koe ni te uto he ku hau e supervisor ko ia ki tau katoanga o katopa.
Pete malawa ke mato sio ke te whakalolo to'i mga au ke whatongia ke hoko atu ia founga pe kua whea uhinga ka te matoki sio kia. Kai ke koe whaosi pe ta whok mai ke tohi wawanga o kou whea whaosi a ke tala noa ke ta kawhi tohi. Te tatoki whai pe e taua ia ha tato e lele e tohi whakalere hene auti mai koe anga penia e tatata noa atu e hao e fwoi maafana koe ia e tapolo kalama. Ka kou whaambe ke tok whai ano toi taimi koe tuku mai tohi ha o toi hanga whai ke au ke tohi whakaluku fua mehe tohi. Kai ke ka koe i he taurea whatonga. Koe takawhi koe tohi o kuiai ai lanu ai nima. Pa kou whielawe whaospeki ai. O kuiai ai lanu uri ai koe lanu whakatonga motu ai o ku asia i he ngatu pea koe lanu uri koe lanu ia e taha o lo au. O kuiai ai lanu ai o lanu malun pe koe lanu kula whapopo uri ta red aia koe lanu whakatonga moi o ase ngatu pea koe toe lanu ia e taha lo au. Koe remba lanu hine ai aia koe lanu ia o la ngipe koe lanu maa pea koe remba lanu koula ai koe lanu ia ai whekau ake ai lo au mangai civilise we site te fito ki he civilise karisi pea moloma pea mo Vatikano. Pea koe lanu wha o sirirewa koe lanu pulu aia koe lanu ia o langi pea moana. Aia koe ulanu ia koe o ku whakatakafi ake tohi pea koe toi ulanu pe ia o lo au. Koe lanu pe kānake koe ki kai lanu lo au e lanu pulu, koe lanu e langi, koe lanu e moana pe koe lanu ia o space. Mahalo koe ia pe kou whea whakao se aki e ua wau kai whakafoke atu. Mahalo. Mahalo apito, palawhesa hange koe ko ke whakahamai ka taime plus e tohi te tato e mao pe ta whainga maari ke tato e whoki mai o tala noa ki he tohi koe ni he ku fumahu inga apito ai tohi koe ni pe amalo e ngawe lahi pe me he university lo au ko tau amanake tu pe e au atu ki tau katoa ngā i o katopa o ku lava lelei ngahi mea kotoa whai ki ai palani. Palawhesa kataki i whoki mua ki he ta konstituto ne ko ilo i pe koe ta konstituto ne koe ko sehi fo koe kupu fitu tolu. Okay. O kuta ia i he tainimi. Aia koe konga pe foki eni ke kau whanongo koe konga eni e ma te foki mai ki he tau konstituto ne manitu i nama osi lele maha konstituto ne osi i he ngahi proklama lahi na e whakahoko. Ka koe ma te foki mai koe ni o te kamataka mai i he tau konstituto ne he ngahi kupu koe ngā ke lava ai palawhesa te sio ki ai pe e kui ai ha puwhia mau vivili ke liliu pe o ku lerei pe ai kupu ko ia pe ku e whai pe hawhangi i kapi pe ki ai. Ka te whaifoke atu palawhesa. I o koe kupu whiha ko aeni e uholwa wau. Tolu. E te tolu. Fitu tolu. Koe. Koe kupu fitu tolu ai aku pehe ano whakarea. E kai ngofua ke puke pe whakamau i a whakafonga e wharearea. Rolotonga aku kei whai e whakataha. Ngata pe i e ne whai hahia o ku hoposula. Ia i kai ngofua ke whakailo ia koe uhi ko alea na ane whai e whakahaha i wharearea. Koe kupu mahau inga pi, na pakuai ngahi kupu koe nei o lungana ta o stala noa. Ke koe kuwakai pia koe ki ai o koe ke ame koe fitu ua mo e fitu taha e ua wau. Ngahi kupu e te kai ke ufuu alu ke ai o siofi whakaiki iki o pehepe o kia me ai o whima uiwiri ke ririu. Ka koe ngai kuwakai ki ai koutui o kusai pe ngai kupu koe aka taha o ke kupu fitu tolu he. Koe kupu mau inga au pito e nia he koutui o kuia ngahi mea ia na e o si hoko he wharearea
hange ke te au na e whai aki pe ia ai tutu uni ai sea pe koi pehe ko mea o ku tutu uni mai e tutu uni ai whare area. Ka koku uhinga e ku tala noa pehe, e koku wakai koin ke kupu fitu tolu, e kai mo fua ke puke pe whakamau i ha whakafonga e whare area, lolo tonga aku kei whai ai whakataha. Ngata e he ne whai hahia o ku hopo sula, aia ka pau te ne whai hahia o ku hopo sula, e malawa ke e ngofua rewa ke puke ia. Ka o ka pau o ku ikai ko hahia o ku hopo sula, pe e ikai ngofua ke whai hano puke ia lolo tonga e whai ai whakataha e whare area. Pe e ikai ngofua ke whakailo ia ko uhi ko halea na ane whai pe whakahaha i he whare area. Ko konga wha o si o koutou e maari e ia. O kai ke mauri rei pe ko siai ha mea i he konga uruaki pe na i osi puke hataha i whare area ko uhi ngā ko hane pehe o ku whaihia kai ikai ke sulai. Pea koe konga wha mui o ku hangeka te au o ku hane nefu mai ki e tausio koe ke umea ko osi hoko i whare area. Ikai ngofua ke whakailo ia koe uhi ko harea na ane whai pe whakahaha i he whare area. Aia, ko whia lawe ke konga wha o si e mahino pea e konga uruaki mo konga i loto ai sula, ka kokuhinga ke konga wha o si pea e ikai ngofua ke whakailo ia koe uhi ko halea na ane whai pe whakahaha i he whare area. Aia, ikai ke ngofua ke whakailo, ka aku tānaki mai e mea upe, o ku ngofua ke puke, o ku ngofua ke turi ki tua ka pau, o ku uinga ko a whewheka e merea, pe ko uinga ko hane whakahaha a hono loto. He ku tala mai heni o ku ikai ngofua ke whakailo. Ka ko huinga ku tānaki atu, ka pau kai ke ngofua ke whakailo. O ku ngofua ke puke hata, pe ko hono whakamalohi i ke ave ki tua, ko inga ko ha ane lea, mahino ka pau ko hane lea kape hane ko whakatapu. Ka pau ko hane lea mamafa, lea whewheka, pe ko hane whakahaha, hane whakakau. O ku ngofua whakakonistu tone ke ave ki tua, pe ikai, pe tuku ke whakaha ke osi a ene whakakau mo ene whakahaha loto. He ko eni kala mai o ku ikai ngofua ke whakailo. E lawa ke ave ki tua tae whakailo, pe ikai. Pe oku ave ki tua pe a whakailo, pe kulawa pe ke ave ki tua tae whakailo, pe toi whakafoki ki loto, ka koku hinga pe a kuia e ue wawae kalamai, koni stuto nea i e ko fitu tolu, e kai ngofua ke whakailo. Mahalo ko hanga mea ke heke pe whakailo ia moano puke o ave ki tua, ko inga ko ane lea, mamafa pe whewheka, pe ko ane whakahaha, a ene whakakaukau i e whare area. Ka koe konga uruaki mau inga au pito e ikai ngofua ke puke e whakamau i a whaafofonga o i whare area. Ikai ngofua ke puke. Seke konga uruaki kalamai o ikai ngofua ke puke. Uruaki ia, koe konga, koe eia. Ua, ikai koe pi, ikai ngofua ke whakamau i a whaafofonga i whare area, lolo tonga aku kei whai ai whakangata, ai whakataha. Aia koe tau to'o mai konga uruaki o whakataha i mo konga ua. Isa mo konga tolu. Tukuange ai sula, o si mahino sula. Ka tau to'o mai konga uruaki o whakataha i mo konga tolu. O kuiai e mea maari e lahi ai kia te au e uhe wabau. Hange ka te au tau whaamau i he whare area ia ai konga uruaki mo konga tolu. O ke ilo ke kuhinga. Uruaki kala mai, e ikai ngofua ke puke. Aia ko ne hango security ke ai hataha ke ave ki tua, o ku ikai ngofua ia, i he kupu whika tolu, i he whakatatau ke kupu whitu tolu, o ko ni sutoni. Ka kua tau wha ia e he whare area, ko uhi ngā pe ko nau pehe, o ku tae wha apa pe o ku ikai
ke kau ki he nau tohi tūtūni. Ke whatonga e ua mua pe mahino ka e kou whenga tuai. He ku tala mai he konga ula ki mo konga wha o si koe fo i parapare ma he mea koe ni. He ku tau tau hanga mau mau. Ai ko ku hinga i tau tau hanga mau mau i. O ku tala mai koe ke ngofua ke puke. Koe ke ngofua ke whamau ia whare area lo tonga o ku ke i whai ai whakataha. Pea kui kai ngofua ke whakailo ko ui ko halea na ane whai pe whahaha i whare area. Koe komo fitu tolu koe ni o ku fūro lota o pita pea koe ku malawa peke uhala ka ako upehea o tau mau mau i whare area ia ko ngā ula ki mo ko ngā tolu. Whawhoka tu hoi wā, Kei, maani e bito e palofesa, ai whakatara noa koe ni kuke whai, ka pau koia, koe anga ia e mea ku hoko, ke tau koni stutone, pa kuto don pe ke whaha to ki wakai kiai, i he kupu koe ni. Ka tā hoko tu mua palofesa ke kupu fitu wha, e ko tui maha te tā lawa pe whakaosia ke kupu fitu wha. koe dari ki ora kike. Kata koe kupu fitu wha ai au pehe no wharea. Ka iai hataha o i kau whawhawhonga e wharearea o ku fie nofo mei he a tari ke ututu hake. O fie nofo mei he wharearea o ku ngofua ke tohi ke me tohi pehe ki he eksia pea ka whai ha tohi pehe e ngata rewa e me kau i he wharearea. Aia koe whakawhisi ia, Koe. Ka iai hataha o i kau whawhawhonga o i wharearea. O ku fie nofo mei he wharearea o ku ngofua ke me tohi pehe whakahaha no loto ko ia ke eksia ia ka whai ha tohi pehe e ngata rewa a me kau ki he wharearea. Aia koe oange ia o i ngofua koe kupu fitu wha, koe oange ia ai ngofua ki he whakawhisi. Koe. Aia koe na kono ulu i tohi pe koe kono subtitle ulu i tohi koe whakawhisi. Koe. Pe koutui koe ke aha ha toi fu mea koutui koe mea pe o ku tala mai e kupu fitu wha ai tau ataina koe ai tangata ke whakawhisi. Ka pau, koutui pe e toi whakaiki ki mai he lao, ia ngāhi uhinga whewheka ngāhi uhinga lelei, malawa ke tari e sea pea mo i wharearea. Ka kouku toi whok mai ke kupu fitu tolu, o ku mārie au pito ka te au e kupu fitu tolu i he tafo i hau koe ni ke ki ai. Ka koutui au ia e ue wao mārie ke te whāno siofi angi. Ai kupu fitu tolu ia e kau whawhawhonga, ka whawhokea. Mahalo pito palofesa ko tui mahalo koe kakato e ta polokalama ki hea honi, ko tui ku o se ta taimi, te ta whiunga pe he kupu ko ia, ka ta toki hoko mai ki he kupu lahi koe ni koe whakailo, kupu fitu ni ma i he ta polokalama ko ia ka hoko mai. Ka te uate pe whainga maare koe ni, na kua hame o ke loto ke whama a popoaki, e ta polokalama ka ta toki hoko atu. Ia malo apito e ua wa ko e whamalo te lava ta polokalama mo o mai whainga maarie. Ia whamalo atu pe ke lava o ke tala noa mai ke whakakau atu e ngā au e koen ke tohi, ke kutohi ke wawa ngā, pe whoki ke teu kātoanga koen ki o katopa, i he tohi mo no taputapui mo no whakatapui, u whamaro atu ke tuku mai whainga maari koe o ta tala noa ke ai. Pea whawhiawhia pite ka au mai ki e konga whao se ta polokalama ki e kupu fitu tolu, pea mo kupu fitu wha. Ko kupu fitu wha o ku ikai te satau ke a whainga mea au whe mau viviri ke whaihano wakai. Ka koe kupu fitu tolu, o ko whatoka ngai a koe o mea mau ingai ke siofi aki ai anga ai whaifatongia ai ka o whawhonga wharearea.
He kuhangeka te au ku o siai a hono ue sia o e kupu fitu tolu ia, ko uhinga ko whihanga hangai, pe ko whihanga hangai pe ikai ai tutu une whare area, pe a mo kupu fitu tolu. Ka ko siai e umea ko hoko, ihe konga uake kupu fitu tolu, pe a mo konga hono tolu. Ie kupu fitu tolu, pe ko mea pe ko fi fa mapu fa fi abito pe ta to fa foki mai ko ni ta foki tu o pe tu tol man ke ko instituto ne ka o kuma o mau pe ai me a fo o mo ho ata mai ai me a fo o ia ai a ku hange pe ko instituto ne ko ta no ko ke to va nga ange ko to ta pu ke ta ki ta to lau to ma ai to fo si o ia mo fo yo mo fo o ka ku be ta ha ko ke ko instituto ne pa ko tu ko mau inga abito pe ko ka au ia o lau e o va ko fa o sa kia ko amore kaimi ai ta to foki tu o tolo mai ke ko instituto ne e ko te foki mai ko ni ia ko foki tu o wa o ko wa ko pe au pe asma me a fo o ma o pe ke te au ke ko fe ma ke va ta pro kala ma mo o no ta ka inga o ku me mai mo na to te na me mai ke pro kala ma ka ko te fa malo ko ta taua tu heka toki tuki o da e malo o fato. Malo pito profes, pe fa malo la he te lava ko e proklama te funga alo au ki he wikeni, ka toki hoko atu i he time tatau pe o e wiki ka hau o fatu profes, ke te koe pe mengau fai Australian. O fato. Fa malo atu e kainga, koe. Fa malo atu kainga i he lava ko ia e proklama te funga fonua alo au pe mo profesa, toke ta sosi o laftani. I he whakatala noa ki ai whika waki pia mo e tohi ko ia whakaako kune amanaki plusi pia mo e kātoanga ko ia amanaki whakahoko e awano o katopa ki he University whawhanua ko ia Australia i he ngahi ngā ue kotoa pē mga hiako ko lalawa whakahoko o pehe whaki tohi ko ni. Ku whawhea ki modolu ki he taimtatau pē i wiki kahau te mate whoki mai me palofesa ke hoko ate tau prokalama ko ia tufua whanua lo au ki wiki kahau ka mō mea.
Toi foki mamelo to tala a pe ko hai nai te me lava. Toi foki pe a osa monia. Toki vete pe I vika. Io foki a kole. Waka osa hoki lue lue. Toi kiki tumi tumi atu. Toi hau koe na e pau. Toi foki a au. O ngau e pai te kau. Toi foki alo tua. Kamonuma a ki taua. Me whangatango mai ua po, ka kono to peke no o. Tuki I e matapa, kai peke ava. Toi foki mamelo to tala a, pe ko hai nai te me lava. Toi foki pe a osa monia, toki vete pe I vika. Io foki a kole, waka osa hoki lue lue. Toi kiki tumi atu, toi hau koe na e pau. Toi foki a au, o ngau e pai te kau. Toi foki alo tua, kamonuma a ki taua. Porque